Kung mangita kang katabang rong panahon na, dapat ang qualification god nimo gulang-gulang, idaran. Ikaduha, dili siksihon. Ana, ikatulo, kanang mas gwapa pa ka nga amo kaysa imong katabang. Dayong, kanang ikaupat, mauna ng loyal, honest, hardworking, dedicated to her job. Ana, maugo na imong pangitaon nga katabang. Ayaw gyud mong pasagad ana mga batanon. O siksihon, gwapahon. Labi nag imong bana afam na mahibalo pa lamang ka. Ikaw na yaya. Imbes nag-hire kag yaya, kay para makatabang-tabang sa imuha, one day, nahibalo ka, ikaw na di ayaya aning pamilya ha. Labi na katong tuorang mga first-timer nga magpayaya, nay, ambot lamang. Tanan good sulyan. Kay first time good niya. Hasta imong bana, sulyan pod. Na, delikado ra bagyod na. Pag humaniyang trabaho, imo na pong bana may trabahoon. Pagkadaghanang trabaho niya, day, mo nagitawag lagi og multitasking. Matingala na ka. Ikaw na may gisugo aning katabang. Hala, uy, nabalik na day ang mga papili sa iyang pangalan. Manang amping-amping kung mo ani mga katabang kay mga mangtason ra bago ding uban. Nagtuog kag kanang pagkayaya or pagkakatabang ilang gisudlan, dili. Ang iyang gisulod kay ang inyong kaminyoon o kinabuhi. Labi nagpaglantaw niya, datoon man ni, kani, hopit nirong asawa ani. Nya ikang asawa kay kumpiyansa naman lamang ka, kay naka-affirm yung kagbana. Di naman ka mangarya sa imong kaugalingon. Kay imo nagunang bana, di na ka mang lipstick, di na ka pagwapa, di na ka pa sexy. Normal na imong kinabuhi. Unya ka na imong yaya kay di man pauwat day. Magpakigol magud siya day. Gamay nalay badlist day. Kita namang pangurbadas bilahan na nagapang lipstick, manday gisugo rag panglaba. Manday pasilhigon ras gawas, nagpariband na sexy kay ga crop top. Ang iyang amo nga babae sus ga duster, o di gikapulihan. Nangitag katabang pero ending gamahay-mahay na ayaw gyud magkumpiyansa sa tinuod lang karong panahon na lahi na gyud kaayo sa nga tanan. Ang mga katabang karon nga mosulod sa inyo halabi nag mga batanon, kadaghanan dili kasaligan. Pindut-pindutan ra mog cellphone. Kung naa kay CCTV kay para makamonitor niya, mas abtik pa siya kay ikaw ra gilantaw asa ka padulong. Kay siya pod, busy pod siya, kanaa siyang kaugalingon na. And then, ayaw yun mag-refer-refer karong mga panahon naghatag-hatag og yaya. Kay, kung unsay mahitabo, kung kamoy mo refer, muhatag og katabang, kung unsay mahitabo anak nilang duha sa iyang amo nga gisudlan, usa jud kas mabasol. Kaya usa man kas ni refer ana. Miska pagkadugo na nimog silingag, parinti na nimo. Ayaw gyud kay ang imong kinabuhi nga ga-refer ka mapiligro po kag apil. Sumbalikan man ka anak niya. Ikaw pa mahimong daotan kay ingnon man ka nga nganong hatag-hatag man ka ani nga di man din mayo nga klase sa katabang. O di karon ikaw na hinoy nakasab-an o simba ko palayo mo. Pero amping tag kanunay dili man tanang mga yaya kay namay mga buutan pero kalagmitan god sa mga batanon. Makitaan man gyud nato na no sa television o sa social media nga kalagmitan gud sa mga batanon nga katabang mga kuan kaayo mga tapulan dili kasaligan man kamo andam-andam gud sa inyong kaugalingon amping-amping gyud mo kumukuha mo katabang
Ayaw gyud salig-salig, dapat may kumpiyansa. Tarunga jud ang pagpili kay na basig disgrasya mo inyong padulngan. Mandagi palabaran nimo, nibilaka na hinos katres imong bana, patay ka dahi. Tarunga inyong mga desisyon sa kinabuhi kay na laitan ko ninyo mga fallopian tube.